Shugor Nagaslem Jong Unongsan Hima. Kiseng gibadon hapo kalama jong ka Confederation of Meghalaya Social Organizations lani komso hagasi thoding kila pelong ya jingwa lama yong lani ka Black Flag Day kumshi benta ban sedang biang ya ki bandawa pentrekam ya ka inline permit ha Meghalaya nagaliang ginoilam ka komso kila penbana baginang penjur syu ya ki hadin ka sautrik unok pra arpau khnang ban penodlong ya jingdawa ILP kila kenturu ya barok kin ropogot ki MLA ke jela bikin her che Delhi khnang ban penjor bat penklan ya ke jingdawa ILP na sarkar NDA bala yalam da BJP perlong ya komso ban wa lamayong kali bat berpelong biang ke jingki terasni hakeleng jong ke salam kaliya namar ba kari baje benreu ngilakwa ILP pelat namar kumba pitep barok Bagajala Meghalaya kan saraki Golden Jubilee lane ke tingkap sanpo di senam na buriyo jala Henry hadu menta ngimpadam di anj di bakwan di panyada ya dak benreu di panyada ya dapat teng pan saka hoj ngiladon ya ga six sidel hakapor ba i bajoy khosoy pamkwar rublai dai bikot juga drafting committee juga putusan juga di India hakapor Hawat hausnam yang sepak nyufar ngelayok ya kalan transfer ak. Hari kini ge berok kimpat dang hangi pemberian berdaya kum kejing dawa jengor. Ga komso. Ga penong biang de jing namar ba ga sokit ram. Ya kajing jong kari bat kajat berdaya. Namar bat hakaju kepor. Ga komso ga kendap sai kedas skor India. Wat nom khainsteng ni kene kejing dawa jong kajat benreu namar lasau prateli gisnam ngimpat dio ya ka ILP ngan springken mau IP hausnam je respa nyo polai ka sarkar pareng lawan ra ILP me kalia hak tu kapor ka British government kala itu ya jelong pekerpang jongi kajat benreu Henry hadu mentaro empat approve ya ka ILP hanai kali bat hakajo kapor penken mau IP hang ni por padam ka sarkar Meghalaya hidru pungot kinomik mat jungi hate bo Meghalaya Legislative Assembly kila pas ya resolution ban pentrekan ya ka LP Meghalaya Henry ke basuse kalong ke sarkar India kalong hadu menta ke ong bahap na Islam balai hap dan petang Islam kana galan ngayo ILP kami suram ngayo ILP Karunachal ngayo ILP kami pur ngayo ILP kami pur le dan suki meno Henry ka sarkar Henry ipajba jong ke Meghalaya kile ki lado Islam ja khana terter seng balang kajat benreu berkebasuse galong ba ka sarkar India kam khajnap le kam respect ya ka resolution ke bala pas ka house ha kile biskan kane ke jing bom respect kane jing kentron sarkar India ka ben isai kedar ba kam respect ya ki life ho lakot kinong snong jong Meghalaya nama kumba ka pau ukasi jeng tia karo kila ya menjor ban yo ai life ho lakot ki citizen jong Meghalaya kila menjor ban yo ILP namar ba chief minister jongi buat sangma presiden song ni chief minister jongi ide gino elam jongi life ho jongi life ho lakot Henry ke basolang kalong ba ka sarkar India hadu unta kampat semula kane ke jingle jong sarkar India ka pen isai kedar ba kamburom ya ka house jong ka Meghalaya kamburom yo chief minister kamburom yo deputy minister but kamburom ya ki life hulak ngot kino kusnong jong ka Meghalaya ngang sulong epil tadai mga MLA ladang-ladang mga minister ngalarisan mama kene ke jing kanpo ba jing kentron jong ka sarkar India ya ka jat berdeu jongi ka bang ngimla ban pediang nale ngimla ban pediang su nomor pi ngadong ipi sau pu prateli kisnam uput usam ro ngimpadon kaktin kasi karo ban perung hakan ke bapra ban long ke pusulang wet hadu mentang empat ngidang exai nama kata ka komso ka kenda basai sarkar India what do you Einstein what di pentron namar di kenda basai sarkar India ba kini gejing ki bang jungi gede tajing sedang haden ke sautrik sepelong gejing ki bejor hadu ngendayo ya kain kita gede ki
kuat batai yang cukup so sya pajak dong gabi. Ba Day benlek tang chief minister, Day benlek tang usar presiden Kisem. Nak don ka jingkir the dam ta ka tauba jong ka Meghalaya. Baru der fungut kide benlek tu hi. Nang ba ka sarkar India kan respon. Re dilek tang goyer ngut. Ka sarkar India kan respon. Nak ka komso ka kuat bentu ya baru der fungut ki mele ba kide benlek tu hi. Jim Day ben presiden de benlek no. Nang ba gane ke jindawa jong ben deu. Jindawa jong jala. Ba ke jing pas jong resolution kapan nubur an kan long padon nongrem bat pasungnya. Rem sulit tang goyer ngut kembon timur. Dah komso dah jing sokya bat dah jing kerpat red ye gini representatif jungi berundur pungut kita benlek beli kan gila jet yang ni ski api trek jong November ajar ho kom kablap slade kini hi kadai kaski ke maporok ki volunteers juga komso nado kasi jan jahel sadu pok rilung garo ngila pendap naduk menem setiap hanyu beji tertem dap beji bat haduk endadap ya kajing wa lamayong haki kali lane haki rot kikia kini kalau si bentang kajing penken mau kajongi ba kinong Meghalaya kempat siam la pejak lane kepat siam la yothya na kamta bandawai ka LP hoi ni sutu ba nado usnam arjan kedai mencem sem ngilami sesurak bandawa ban kaang ban perta namda bangila denkam kerki ya KLP ngili i bahak tu usnam lesi nasungo benong leng baka jinglam kemat jong ka komso karali ba haga khalai trek jong Desember la penlang la penkongo yang ni ke MDA government bahkan syang ban perkhat hapok ka house haga khat kendai trek jong ujuk hi benai Desember ada kenai lapas ya ke resolution ni semua benong lo bawat kawin nak political party kepala ju kerenteng bahkan ni kamdai kamat badan po manifesto jongi wan makaru kalai kubur lang panpas absolute majority hang dei po house temenda kadai kasngi ya kaba lesi ngilami partai biang sasisin namar ngatrai Bro, kipriu jong kejela dan ni wat hakeleng sedap kapertai ngitip ayu laja hagni penai belanda kajingwan jong pandemik kajingwan jong ni kaklam kalau pelong ingi bangi hapan long jai syua here om dei bangi song kwinti ngila pendep lagi jong duty hatu ki por nak liang jong ke HYC nak liang jong ki seng badan po ka komso ngila lek ban pendep ye kam ban le ye charity jing lat jing snei menyirap kimar bamerdi ha por pakan cai benriu kadon hapdeng kani ka klam tementang iwan hang ni ban penken mau biang sasin maka ILP hi kadang don kam ya ka cai benriu jongi ngiwan hang ni lese ngatrai pi marok pinya pedang ngiwan hang ni ngidi gibri ko lembut wala dengi phong ki jai kiri lani kistit ki bamarjan kumbala krenda u wedi kino ilam jauh komso dang yaki banyo ya katakan jankup kajan hari balai ya ke Manipur pila ai katang ya ketika ILP balai hakan state Meghalaya ke jongi dinang leng jongi hang ni ski ke bomta ngikwa ban kerengcai sya ka sarkar India ka bakham konsan le sing lapno namar kumba paling ini keren apa state government le sing laong ba kila dap yala ka jong kamram leng ba ka khat kala tri sembah henry kam sumlo ong ba ngin sange no banum keren chu yaki henry ha ka jo ka por nanor ya ka central government ketika NDA government palailam du modi ngi ketu shu yaw new leader jongi Konrad Sangma ngi kenturu ya kita ki MP sport laingut bat khamtam ya arngut ki breu ki badai ki jo ki parti hang ni ka bamut ye ba hang bari ba sanbor sulai ki badai na ka parti ka badan hapo NDA lani ka ba priya ya ka sarkar India berhuai ngi kentu ya ki le ai no kloi rada pidang ngi kwa ban send ka message
kaba syai syaka sarkar pedeng lani sarkar Modi lada bidang kenyangi kajat benriu nyu trap lani state Meghalaya kum kawe ka benta jonggeri India I know ILP ngi maringi sutu bangi di kajat benriu iba si sumbo ukba halur ka berni he we are the minorities ngiden kam ban protect ban yada yakala kajat benriu ladi ngiden tan kuma hapo khatsa kwasan lang tinggi kuat ban ni soto ban tackle lani ban ekun percaya gini influx issue don lat chu da kume like sa LP tinggi kuat ban ong ba wara lani aino kloy ya ka LP hapo state jongi ngim kuat show ya kajik penbit bila penbit house dem baladam bila ong go celebrate your Christmas first wan biang hadin ngin saya kerana kita isu jongki lani will fulfill your dreams hak tu kepor ke central government kala kerana kita kentin kastiet kala Kongo bat upat baru ulalong payesha hari mentah semua sangi no se ya ke bakum ni ke jing pembien ke Christmas sakawai kala don hajan semua wat nom thok wat nom syukur wat nom padiak bai ko ki nong yelam hantai hapo Delhi lengbar ka sarkar NDA gi kwa man send ka message ban ngi kenturu ya kini gi breu kini khmat ki jongi ki bangi lajit ada pidan kami ke jik sendran lang ka HYC ka Komso borokwe kalong balakloy ban lej ban ya pertalang iya kini ka LP ban yo apa kastit ki jelah